Mururungano uyu ukite riri gukoretwo na njukaniriro gatagati ka arithi na arimi mwena wa Rumuruti thutha wa arithia ya kuingiria ruru runene rwa mahiu migunda-ini matari na rutha. Arurungani aya mahingite barabara cia kuma Rumuruti guthie Nanyuki, Rumuruti guthie Marirare na Rumuruti guthie Nyahururu kuria makitie miaki na gucihinga na mahiga. Marauga thina wao munene ni ati arithia aya makoretwo makirithia migunda-ini yao mategwitigira na magirio makaruta haro. Hiyo maneno inaletwa na Marura kwa sababu Marura watu wanalima huko, lakini wafugaji wanaishi pale kando. Walisema tukipanda mahindi ikikomaa ni yao na wanyama wao. Sasa mimi nauliza, tunapandia wanyama mahindi ama ni watu tu Akoyo totirio nake ne kuria tokuria na maitho ikaguguthia atia ti kuria tokuria na maitho. Muikariri giti wa gikundi kia ahuri biashara a Rumuruti Frederick Mwangi na MC wa gicio kiu Joseph Suge mugite thina uyu no urahotomia biashara cia onjoria no uguo kwenda thirikari imateithure. Kirigwa atiriri kuraga kuri ithuĩ niki ni undu wa marani na marani thirikari ne yokire na gikaba kaithuĩ na ithuĩ turendwo tukue andu aigana kana thakame irendekana itike igana atia niguo riu thirikari itikire gututeithia, kwa sababu atungependa mambo kama yale yalikuwa sehemu za Olmoran. Mambo sasa huko imetulia, sasa mambo imerudi pande hii, na kwa hivyo tunataka suluhisho ya haraka kabisa, kwa sababu tunaelekea siasa, na tunapoelekea siasa ni vizuri kuwe na amani. Amani ikiharibika wakati kama huu, ikifika siasa itakuwa namna gani? Thina uyu ukite riri thirikari ikirire mihango ya gucokia thayo gicigo-ini kia Olmoran kurumirira ngero cia wikinaĩ iria icungiririo ni arithi a guthama. Ngiribotera Inooro TV kuma tauni ya Rumuruti kaunti-ini ya Laikipia, njitagwo Peter Mwangi.